Ардасымен келдім. Біз джезве yapамыз. Мастер-класста бар менің татам, ағам, мен. Мен бегіндім мастер-классына. Мен бүгін джезве келдім yapмаған татаммен ve bu мастер-классны бегіндім. Мына білен джезве яптым. Бүгін біз балаларымыздан балчықтан джезве яптық. Балчық балалар үшін пек файдалы бұл іш. Емде олар да пек бекенділер. Біз де. Bu master-класслар Кырым татар милли эснафларына багышланacak. Bizim milli эснафчылыгыбыз менен баглы уфадетлерimizni балаларга öğretmege тырышачакбыз. Мастер-класс мектепке же балалар үчүн файдалы, олардын моторикасын иnkişaf эте. Мектепке катнаган балалар үчүн бул биздин милли адеттерибиз менен, эснафларыбыз менен таанышмага имкан берет.